ملك آزاد عبدو كتشكج عفرينية جوندي كفر رومية ده امتحان رفع نهاندا لسر أصلا ناحية الشراء يكم دركتية ملك جارو داويرة دبيجا كود رفع يكي جرفع يكي فجي أو يكم بو يهرياني حطاني كنهان هاتية بريار دبو هر يكم بو يكم دركتية رابورتا كمال سرفي كتشا سركفتي هيا اللي تماشا بكن اف گوندê Kefrûmê yê ser bi nahiyeya şerra ya Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ye. Melek Azad Abdo ku xelkê Kefrûmê ye, di xwendina xwe de çîrokeke serkeftinê tomar kiriye. Encamên taqîkirinên Pola Nihê de li nahiyeya şerra ya Efrînê Melek a yekem derketiye. Wêşkoka 700 xalî 684 xal bi dest xistine. خواندکارا کرد جیروکا سرکفتنا خوا اشتورا مدیایی یا روداویرا و گود نهارا شهاده را مخواست انه از این سلف سروان روش داریم فجستو سلفی ساله دا من تم وقتی خود تنظیم دکر احتمام پر بخواندن خود کرد سؤالك من زنی با من بخوا سر انترنت ساکرا حتی من جواب خزانی با والحمدلله انا جحیم و سلف هونی سر ناحیه خورا وأنا تحضني خوجي دياري بفكي خوي رحمتي دكم دياري ديك خوناني خودكم وانا بر دعم معنوي جمر قادمون دن لکهلک خوندنا خوا ملک آلیکاریا دیا خواد کاروبارین مالی دجید کر و جیانک نورمال دبوراند باوی ملک لجیانه نمایا دیاوی حمیده یوسف شکچا خورا پشتوان و آلیکار بو او بسرکفتنا کچا خوا شاناز و دلخوش بویا الحمدلله ملوکی من ناجحی رعد بید ایزاتی خود درجه اولا بر ایشالا بسرکتن به ام پر کیف خاشنه مگو ام پر کیف خاشنه بر رعد بینی خواه به تعبی خواه سر مکتب گیارا بر ایشالا تم اولا ببه ملک هر صبح خوشبو چونا دبستانه آمادت کر جبر تنبونا دبستانا آمادهی لگنده وی او نچار بو روزانه بچه باجاروک شرا او وگره. لکهلک دایکاوی دا پیراوی جی به دلگرمی پیشوازیا و دکر. مالکی می ماشاءالله دیریه سرکتن به ایشالله صفی اکیدو حتی نوکا ماشاءالله تم علامت خالد تم درجه اولاد به ماشاءالله سر نحیه شهر را سرکدار ماشاءالله درجه اولاد به خدی گیا بخبرنی ربی عالمی ملوکی من ملک عبدو جی بخبرنی. خديج مربيله قيسكو من خديج مربيله گوندê Kefrûmê li başûrê Rojavayê bajarokê şerra û bakurê bajarê Efrînê dikeve. Ew derdora 8 kîlometreyan ji her yekî ji wan dûr e. Hüseyin Umar Rûdaw من جارك ورا قوتبو دوباره دكم هون بسر كفن يكمين در كفن امجي ودكن ميفانين روداوي ودبن نمونه براستي امجي جرينجيه كده دن وي سركفتنا و جاوي ملوية مثلا فيدري بانجا كجبو خلقي مي روجافاي كورساني كل روجافاي كورساني دميننو امتحان الخوي بكالوريا پیشکش کرنا کی یکم و دویم درکت به مرا بکن پیوندی امه و بکن میوان خواه او در شهباب و روشوان گلک خرابه و دید کامپان دمینن و دوری مالا خونه و دوری عرض خونه و روشوان نباشه لیدی ساجی کچکیم ویرنگی هنک و باف تنسیویه یکم درد کفه براو جیره لامارات جی کچین ما یکم درد کتنه خوندکاره که کرد کش کوبانیه لامارات د بکالوریا ده نمره هری باش نوتا هری باش به دست خستیه و هاتیه خلات کرن کیه؟ اوین خالد حج خلیله جه کوبانیه و جه سال 2013 و لامارات دمینه لدوبای د بکالوریا ده جه سدی 96.5 آنیه باوی اوین جه رودا براد بیجه کچاوی نهاد خوازه به دکتورا درانان باوی خوندوانا سرکفتی اشکره کرد که بری 3 سالان کچاوی دن ایواجی به درجه که گلکی بلند بکالوریا تمام کربو و نهال امارات اندازیارا آواهیان دخوینه خوندوانا سرکفتی اوین جه رودا برا گوت و ده دما خوندنه ده گلکی
گرنگی دا دمه و دکاری بو ببا یکم لسر آستا اماراته و دبیجه من سر دایک باف و گل کرد بلند کر. نوفي من أفين خالد حاج خليل أزج باجار كوباني ما جبن بشاشة وابو 10 سالنا أز الإماراتم تحديدا دبي دسبيكي دا من فرخوند وهدفه من جو از متميز بن بخواندن خا وهدفه من جو از سري بافو دي خا بلند بكم وهمو قال كردان وبراستي نقولي بو من وقت خادم منظم ذكر من خواندن خادم متابعت كر والحمد لله أثر كتم وبفضل خده وبفضل بافو دي من بكالوريا قداند وبنسبة كبلند والحمد لله از دكتمج أوائل بدولة الإمارات وخاصة من جواجي راوج همو قال كردان را بسر كفن تم سري كردان بلند بكن وش خاندنا خرا دم متابعة بكن وصار هدفها خادم مركز بكن وقالك سباس جواجيرا قالك سباس اشتراجي أفين قالك سباس جبابو ودايكا تراكو دكاربون كتشكتوها سركفتي بدن بيشو ببا يكمن سركفتي دا بكالوريا دا لإماراتي وهيفي دكم حطاني كو أنجام البكالوريا بداويد بنجي أم دم بدم نروج بروج بجي لحفتي جارة كامل كسين سركفتي بكن ميوان واتماشوان الهجام مالا وأبو واتماشاكر حتى 7 ساعات حفتي إيفاري بخطر